tuan. Ulama fiqh kata tamak ninah satu rukun yang terasing. Waktu tu baca fiqh, ada kitab fiqh atau rukun sembahyang ada 14. Kitab ni kata rukun sah salat ada 13. Macam mana berlainan ni? Yang kata 14 itu ialah tamak ninah tu rukun yang asing. Adapun yang kata 13 diletakkan setiap intiqalat, setiap pergerakan. Allahu Akbar, ada tamak ninah. Ini tidak Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukan wasila. Mana tamak ninahnya? Habis baca walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah, ada tamak ninahnya. Bukan walam yakul kufuwan ahad. Allahu Akbar, mana tamak ninahnya? Nak rokok ada tamak ninah. I'tidal ada tamak ninah. Kadang-kadang saya nampak ada orang yang tidak tak sampai bertekak pun. Cuma Allah Muhammadah Allahu Akbar. Tak sah sembahyang. Oh, hilang tamak ninah. Maka sebetulnya sembahyang tuan-tuan, jangan pandang ringan.